Yakhuleka nina madoda amakhulu. Siyaxolisa futhi ngokunye kodwa ke izifundo sohlala sinazo thina ngoba angithi sihamba emhlabeni kunabantu bayonke into. Uyabona lo hlobo lwabafazi lolu nje. Lolu nje. Sengichaza kakhulu. Kodwa ngifuna ukuchanda namhlanje ukuthi ubandlululo. Awunto yabona ubandlululo. Ubandlululo lwakhiwa yona lehlobo lwabafazi lo. Lobafazi lo. Bayayiqhenya mfethu ngokungcolayo abayibo. Kanti bafuye izigebengu. Wonke umuntu ohluphekayo emhlabeni kuba khona owesifazane njengalo. Cela ukukhombisa kahle ufazi abanje. Yibo lapha. Manje ngithi bayithimi endize emoyeni uzokwenza njani wena? Kusekuyinto phela kade sokuhlupha impilo yonke manje ubothi lento kufanele ngelanga ngiyiveze umphakathi lemvule nethwa yimina enginethayo. Abantu abanjani abayazi le utshela umphakathi utshela umphakathi ngalo sizi lo weqanda lo. Ithim nje mangithi bese ngichaze kakhulu kodwa osifazane akaze nakancane abayilida ngoba uhlula kuba ukulida umzimba wakhe abuye ahlule ukuphatha izinto ayikhipha kule mzimba wakhe abuye ahlule ukuphatha endaweni kungaphileki ngenxa yahlobo lubafazi okwenza njani isime sikhulu kodwa ke angithi manje ugcina uthi no ake ngihlele lento ngiyiveze ngoba manje kade ngishaya ayingashaya mina ngedwa kodwa kusala wonke umhlaba wonke umuzi kukhona lo hlobo nje labafazi olushumayela lenza linuke aluthakathi linomuntu phansi into ebulala abantu so ngithe cha namhla ke ngiyiveze into ngoba uyabona wonke umhlaba jikelele kuba ulofa kulo hlobo lofazi lushumayela lenza linuke lungculu lufuye igebengu ayikho inhlobo yamanyala olungawenzi aluzwani futhi nokugeza cha ngoba angisuke umzimba wakho ulawulwa zilwane manje isikhathi esiningi abazwani nogeza la ungene lapha uthatha umuntu wesifazane ke uhlupheka uzume kwangane zakhona ziyipoki ngithi angivezele umphakathi nje lonke uma ukhuluma ngobandlululo abanikazi bala yibo lapha ngoba phela ubandlululo lakho khona lapha lokho umuntu wesifazane khona la eAfrika lapha eGibhithe konke lokho kunye ubudomo bakhiwayo ngoba phela umuntu omnyama wesidomo yini abesidomo ukungazi imuva lakhe ukuthi usukaphi nokuhamba ukhulume ngento ongayazi oyizwa ngabantu okhuluma ngento ekuwe kuzoba into esile manje yonke into emhlabeni inuka inquza kanje abafazi bazifebe ayikho into ongayenza bayifuye ifebe kanabo bazifebe kodwa ezicushiwe lapha nje ukhona ngisho noma gricesha laba yonke lokuza izinja jonke injalo ezayigcatshwe igcatshwe emzimbeni usizi uthi uma uthi asikhathi uthi ufaka umpiphi unqamuke same time noma kuneke okwenzakalayo kodwa kusalayo usizi olwa onke likhona emhlabeni lwakhiwa lo hlobo lwabafazi lolu ngithi angiveze lokho nje madoda amakhulu ngoba phela yonke impilo uma usukhathele ngcono ngiveze yonke lento edala engishaya empilweni ngoba mina bengaqondile ukuthi ngihlupheka nje into eyinkinga yinye ke khona aziqhenya umuntu asho ukuthi uyabona mina ngwasendaweni ethile futhi ke ngizoqeda ngawe nathi mhlolo hlala ifaka kahle zamanyala ezingangazi ukuthi ngakhaya kanjani nokuthi yini engayidalelwayo izimage na ke ishaya abantu ke usizo lude lapha ke uyabona ukuthi umuntu wesifazane babambene kodwa yini idala babambene kanje kusukune unoxhaka ke onina umamezala iketango limele imithi ethile nemithwebule efakiwe babanjwe ngayo bese ukuthi ke uthando lwakhona lo nje balulenga lapha ukuthi alusebenzi lona kodwa kusala baboshiwe so
Ketanga limele imithi yonke le eboshwe ngayo izandla mawuboshe isandla uboshe awusakwazi ukusebenza uyiphalish noma kuthiwa yini umshado noma uyiprofit uyi-street profit salowo muzi lowo leyo nqebo bazohla ngawe njalo uzunuke forevermore izinto ekhona lezi egcwele emhlabeni yabona la angithi lapha itshe limele ini ukubulawa kwendoda okuhlolwa unina naye enganakile ngegama elilodwa uthando noma umshado ukuba njena angijabo usuke angijabo kanakile kodwa thina sihamba siginqitshe thina nomama siyambopha umcuya uboshwe ngemithi okay akuyidamkoko yezi Jesus nemahlihliso faka upiliyana hlala esiphakapaka ngesiso impilo ukuthi umshado ke awuphephile kancane ngiyana kakhulu into yomshado ihla abantu abaningi into eyingozi into nje angazi kodwa kusala indoda umshini wokubulala amadoda umshado nothando ngeke kuhlohle kunjalo sina siveza nje ulwazi kunokothanda ukufunda ke izinto ukuthi lento ayikho uzithanda wena bese kuze uma la emzimbeni wami kukhona abantu ngifune ngazi ukuthi ngipheke yini engiyiphiwe yini umsebenzi wami kodwa abantu abakosemzimbeni wakhe bona bakulala bakutshela ukuthi uyophila kwiphi indawo efanele rest of your life le ncwadi ke le yabona le ngiyabona yobugqila abantu bakhona mabeyithwele bayahlina ngoba angathi vele yakhiwa isifebe le ifebe ngisho le ndala ade ngiveza la izona ezakha le nto khona lapha eGibhithe kusaphethe umhlaba kaSibalikhulu manje wonke umuntu ke uma ufuna ukuthi angayiphambili uphathe le ncwadi umuntu wese wona kanje ekhaya kwabona babekesela bathwele into abangayazi izimo enjena ke eshaya umuntu omnyama yini edala lokho awazi ukuthi wena waza wakwephi indawo nokuba mnyama wazi ukuthi kusukaphi kanti into emnyama iyona nzalo yayo yonke into yini ivalwa ngale ncwadi enkulu ngisifundisa noma yiphi imfene ke efuna ukwazi wonke umsangano wenja ukulalela wofunda ukuphila ukhuluma ngento eyaziyo into eyaziyo ithola la phansi kwabantu abadala kuphela madoda ilokho esikusayo lalela ke mawuthanda lalela mawuthanda